amakuru go kufa kwa Bush Baby gatangira kushobokizo bari hanyuma baziyonka shaha mwenda zihangwe kandi oguno bagirangwa shanjirwa feriro mu studio yeru kushango muri Entebbe municipality wanyuma kuburo mukaye okumara ibiro bibiri bamwe aharba DJs n'abandi banyamakuru okurwo mu ruburenje bw'izoba bamugambaho eva kumwijukaho neva kumumanya izobe ritindi geteshemirweje abo kurwaho obo kuferwa kwa munywani witu muzeyi wanje tata wanje wamfwire ikindi DJ Bush Baby ofire umuna kwibire nyumaho kandi oturiyo nsa kuzika eyenganda so amashemerwa tumarungi Bush Baby ogu akari munywani wanje munonga kandi akari umuziri wanje because ekindati Bush Baby no wakinye disi mushijo gumpaha tura kubimunonga kushanga yarwo arigiro magara agensi kandi tarakumira ari cyo mpaho akayambaho abeshongozi aba Western Uganda kigezi okumanywa za Kampala no musani Uganda because akabateregiye shongoro byabo kandi tarakumira ari cyo mpo yambaho no kureba ngo yabaga idinga okuba kubasa kuzo music industry bakaguma bari strong. DJ Ronnie Spin wakoze na DJ Bush kandi wayegesibwe DJ Bush yagirango yashasha no kufa komshomesa we kandi yagirango DJ Bush Baby niwe yayambere music ya Uganda kwikomo East Africa yona no kureta hentera ya music yo murembe umuri ba DJ ba Uganda 19 ne 2015 aho Bush Baby yatanka kuja kuno murimbara nenya nabanze costinga Bush Baby murimbara Kola the hit natanaka kumureta Bush Baby Captain Team Ronnie bona nataka kwalito mimbara turukola old school anjeta old school reunion akatura Nelson urikumanya DJ Nelson nyamakuru kandi DJ najirangwa kegomba kora mu radio ahabwa DJ Bush Baby umushijo wo gumpaha ari mushibamani munonga mu industry whereby tandika yonkora yo kushangu no basa kuba DJ mu radio station kandi ubu no presenter ati nkito ba DJ Nelson tukutugire kura twashangeje nkore ruho Dan Rubega urukumanya munonga nka DJ Western kandi okoza mu radio bwire buringwa yareko kushasha ahabwembereze DJ Bush Baby yaferamu arukoreka ngo abantu bakora mu radio tabari kusimwe cirukumara tebalinda birthday yo tebalinda kufaako omuntu achimendi byadhi oyina chokozedde music industry ya Western region chamanyi nnyo but have you been appreciated lwacho mundu alinda ofe lwacho mundu alinda birthday yo aliyokateke post ya ku appreciatinga mushitegera fe twalina passion twakola najirangwa abantu binegumana basima abanyamakuru bachurire ngaye musabira omwe gwe kumule emirembe yakola etofali ye weriri terijja kwerabirwa mushitegera weriri industry limanyi n'abayimbo n'abakimanyira buli kimu kyonna music industry media industry buli kimu kyonna ejinja lye oba stone ye ejja kubeerawo but what has he gained from that mushitegera nze saagala sanyu nga nfudde saagala bigenda kunyama nga nfudde mbyagala kati nga bwe nabifuna nga ndi mulamu Gasha kwa Mande Atenyi abwa Tayari West.